پروردگارا یہ زہت تراو پروردگارا زہت ترٲزِ نہٕ پر پروردگارا زہت ترٲزِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پروردگارا پننہِ ڈیرٕ کٔرزِ سیر پروردگارا مسلمان اربوجم کامیٲبی عطا پروردگارا اربوجم کامیٲبی عطا اچھی وار وار کعبۃ اللہ تہ خطرٕ باسان چٲنِس گھرس تہ خطرٕ باسان پروردگارا آز کر حرمین شریفینن پنٕنۍ رٲچھ آز کر مکس تہ مدینس پنٕنۍ رٲچھ آز کر مکس تہ مدینس پنٕنۍ رٲچھ آز کر اربوجم مسلمانن کامیٲبی عطا کامرٲنی عطا پروردگار أسۍ چھی گۄناہگار ژٕ مت وٕچھ تہٕ سانٮ۪ن گۄناہن کُن ژٕ وٕچھ تہٕ پننِس رحمتس کُن ژٕ وٕچھ تہٕ پننِس فضلس کُن ژٕ وٕچھ تہٕ پننِس کرمس کُن أسۍ چھِ ٲخری ٹایمس وٕنکٮ۪ن چانہِ دربار یی چھِ وۄمید ژٕ دِکھ نہٕ اَسہِ دکہٕ پننہِ دربار اگر ژٕ لایق دکہٕ أسۍ کوٚت گژھو اَسہِ نَے چھُ یی کانٛہہ دربار اَسہِ نَے چھُ یی کانٛہہ دربار ییٚتہِ چھِ واریاہ آمٕتۍ پروردگارا کورِ وٲلۍ چانہِ دربار کاش چھُکھ نہٕ خریٖدار پروردگارا کورِ مالٮ۪ن پردٕ پوشی کورِ مالٮ۪ن پردٕ پوشی راتھ اوسُم جوان دپان مولوی صٲب بہٕ چھُس ریہبلِٹیشن سینٹرس منٛز کٲم کران وَلہٕ حظ چھُ أکِس بیڈس مول بیٚیِس بیڈس چھُ نیٚچوٗ أکِس بیڈس چھِ موج بیٚیِس بیڈس چھُ کوٗر پروردگارا ژٕ نَے سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ رحم کرکھ أسۍ کوٚت گژھو پروردگارا ژٕ نَے بے سکوٗنن سکوٗن کرکھ عطا ژٕ نَے بے قرارن قرار کرکھ عطا پروردگارا ژٕ نَے قرضدارن قرضس کرکھ ادائیگی مرضدارن مرضس کرکھ شفا پروردگارا واریاہ تِم وۄنۍ اوسُم اشتیاق صٲب تہِ ونان یا اوترٕ تہِ ڈایلسِس سینٹرس چھنہٕ باتھٕے وۄنۍ یعنی باتھ چھِ اتہِ چھنہٕ باتھٕے تیٖتۍ چھِ یِوان پیشنٹ کڈنی فیلیر پروردگارا کرکھ نہٕ یِمن بٮ۪مارن شفا کرکھ نہٕ یِمن بٮ۪مارن شفا پننہِ شفا خانہ اندر سوزکھ شفا پروردگارا پننہِ شفا خانہ اندر سوزکھ شفا پروردگارا قرضدارن قرضس ادائیگی عیال بارن کر یٲری نڑِ مزوٗرن کر صحت کامل عطا نڑِ مزوٗرن کر صحت کامل عطا آمیٖن یا رب العالمیٖن پتہٕ ترٛایہِ یِمن راتن تہِ انسان آرام شۄنٛگہِ کالہٕ شۄنٛگہِ 10 ترک صبحن وۄنۍ 12 ترک یہ چھُ ضایع یہ چھُ نا انصٲفی انسانس پزِ یِمن راتن اندر بیدار روزُن چلیے تہٕ ود کرٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار اکثر وٕچھ مےٚ نمن راتن یِوان بیدار روزنہِ نمن جایَن باقین جایَن سُہ انسان اکھ گوٚو ییٚمِس خوفِ خۄدا آسہِ امہِ پتن چھُ کورِ مول دیُتُس نہٕ کورِ گرِ آرام کرنہٕ دلس اندر روٗدُس خیال آز چھِ شبِ قدر آز کر رۄبہٕ زارٕ پار کورٮ۪ن سوزم خریٖدار پروردگار آز چھُ قرضدار یِوان چھُس نہٕ قرض دِوان گرِ شۄنٛگنہٕ دپان عیٖد چھِ نزدیٖک قرضدار آسنم پکان چھُنہ صلح گژھ رۄب سٕنٛدِ دربار آز رۄبس کر زارٕ پار دپس رۄبا بہٕ چھُس قرضدار آز کر تہٕ میٲنِس اتھ قرضس نکھوت قرضدارن قرضس ادائیگی مرضدارن کر مرضس شفا یہ بیمار یہ چھُ آسان أہراے کران یتھ بسترس اندر چھُس نہٕ شۄنٛگنہٕ دِوان یہِ دود پتہٕ دپان وۄنۍ گژھ مسجد اتہِ کر رۄبس زارٕ پار رۄبا اکھ ؤری گوٚوُم آز نیٚنٛدٕر کرنس اکھ ؤری گوٚوُم آز بیمار 6 رٮ۪تھ گٔیِم آز بیمار ٹیسٹ تہِ چھُم نہٕ سیوٚد یِوان اے کریم پروردگار بہٕ چھُسے چانِس شفا خانس اندر آمُت کرکھ نہ آز مےٚ دادٮ۪ن دوا کرکھ نہ مرضن آز شفا اتہِ چھُ یِوان سُہ یُس اولاد دادِ پریشان ییٚتٮ۪ن تہِ ووٚن 2 3 4 ؤری 5 ؤری 6 ؤری خاندرس اولادٕے چھُنہٕ آز چھُ آمُت شیر باغ چہِ مسجدِ اندر غرض چھِ ییٚتہِ گژھِ دُعا پروردگارا واریاہن چھِ وۄنۍ پامہٕ دِوان واریاہن چھِ وۄنۍ الگ الگ ناو ونان کرکھ نہ آز بے اولادن اولادِ صالح عطا کرکھ نہ بے اولادن اولادِ صالح عطا کرکھ نہ بے اولادن اولادِ صالح عطا آمیٖن یا رب العالمیٖن اتھ سٲرسٕے چھُ علاج ونان پروردگار سورہ طلاقس اندر رۄب کرن بیان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
یس میں کھوچن وول بنیو یم تقوی کور اختیار یس پرہیزگار بنیو تمس کریو وت ہموار پروردگار تمس بنیو وت کھلاون وول پروردگار تمس بنیو غیبی مدد کرن وول پروردگار مگر شرط سہ گوس میں بنن کھوچن وول وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تپر کرس رزق عطا پروردگار تپر بن سوزن وول پروردگار یپر نوام گمان آسس مسلمانو جوانو ان رزق داد گسک پریشان ان دپک بچس بے روزگار مل پڑنونس مزور کرنم ونچس غریبیت مالس بنہا سادن وول مالس بنہات بٹھاون وول رب چی دپن ثر اکی کم ثبر میں کھوچن وول ثر تقوی اختیار وت کڑن وول بنی پروردگار رباز کرتے یت قومس وت پروردگار مسلمانن کرتا رب واجم کامیابی آتا کامرانی آتا پروردگار مسلمانن کرت پنن معاون و مددگار پروردگار مسلمانن بنت پان معاون و مددگار آمین یا رب العالمین ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا اشفى أمراضنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين خدای چوی تھزر نظر کروں نظر بپیومو چھوس پتھر نظر کروں نظر
خدای چوی تزر نظر کروں نظر بپیوم چوس پتھر نظر کروں نظر گچھت گچھ کمیس ونت ون کمیس چروس پنون سفر نظر کروں نظر گچھت گچھ کمیس ونت ون کمیس چروس پنون سفر نظر کروں نظر سمالکا کنوت سخالکا کنوت بنات وان بشر نظر کروں نظر سمالکا کنوت سخالکا کنوت بنات وان بشر نظر کروں نظر عرش کوئی خدا فرش کوئی خدا پرت کوئی نیچ خبر نظر کروں نظر خدای چوی تزر نظر کروں نظر بپیوم چوس پتھر نظر کروں نظر نظر کروں نظر ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتیدہ درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے رہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت تتھ رٕژ اندر پنن پان لبن بیدار ییٚمہِ رٲژ ہٕنٛدۍ تعریف پننس کلام مبارک کس أکس سورہ مبارکس اندر کٔرمٕژ چھُ ربن یہ چھُ سۄ رات تۄہہِ کیٛاہ معلوم چھُ یہِ کۄس رات چھُ رۄب کران بیان لیلۃ القدر خیر من الف شہر پتہٕ ونان پانے رۄب بہٕ ونو یہِ کۄس رات یہ چھُ سۄ رات یۄس ساسہٕ بدیو رٮ۪تو کھۄتہٕ بہتر ییٚلہِ علما چھِ حساب لگاوان دپان یہ چھِ کم سے کم 40 ورین برابر اکٕے رات 40 ورین برابر چھِ اکٕے رات
یہ 40 ورین ہور عبادت کرک یور اکسی رات کرنی عبادت گھنی 40 ورین ہند اعمال جمع کشر پٹ اس یت رات اندر کان عبادت کر زن کرن 40 ورین اس یت رات اندر خرچائے زن خرچون 40 ورین اس یت رات قرآن پڑھ زن پڑھن 40 ورین مگر غفلت پرد دنیا آرام انسان یم عظیم لمحات کرن ضائع یہ بنائیو زندگی ہند معمول یمن راتن اندر بیدار روزن دنیا ساری کھت افضل ترین رات چھ نمے دہ رات افضل ترین دہ گئی ذی الحجک دہ افضل ترین رات گئی نمے رات پترا یمن راتن تے انسان آرام شنگ کال شنگ 10 ترک صبح ون 12 ترک یہ ضائع یہ نا انصافی انسانس پزِ یمن راتن اندر بیدار روزن چلیے تو ود ود کرنے اللہ تعالیٰ سن دربار اکثر وچ میں نمن راتن یمن بیدار روزنی نمن شاین باقین شاین سو انسان اگو یمس خوف خدا ام پتن کوڑ مول دتس نو کوڑ گر آرام کرن دلس اندر رودس خیال آز شب قدر آز کر رب زار پار کوڑن سوجم خریدار پروردگار آز قرضدار یون چھس نہ قرض دیون گر شونگن دپن عید چھ نزدیک قرضدار آسنم پکن چھن اصل گس رب سن دربار آز ربس قرضدار پار دپس رب بچس قرضدار آز کر تو میانس ات قرضس نخوت قرضدارن قرضس ادائیگی مرضدارن کر مرضس شفا یہ بیمار یہ آسان احرائی کرن بسترس اندر چھس نہ شونگن دیون یہ دود پت دپن منگس مسجد ات کر رب زار پا رب اخ وری گوم آز نندر کرنس اخ وری گوم آز بیمار شرحت گئی آز بیمار ٹیسٹ تہ چھم نہ سیود یوان اے کریم پروردگار بس چانس شفا خانس اندر آمت کرکھ نہ آز مے دادن دوا کرکھ نہ مرزن آز شفا ات یوان سو یس اولاد داد پریشان یتن تہ ون دۄیو ترٛیو 4 ؤری 5 ؤری 6 ؤری خاندرس اولاد چھن آز آمد شیر باغ چہ مسجد اندر غرض چھ یہ گژھِ دعا پروردگار واریہن چھ ون پام دیون واریہن چھ ون الگ الگ نا ونن کرکھ نہ آز بے اولادن اولاد صالحاتا کرکھ نہ بے اولادن اولاد صالحاتا کرکھ نہ بے اولادن اولاد صالحاتا آمین یا رب العالمین ات ساری سی علاج ونن پروردگار سورہ طلاق اندر رب کرن بیان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یس میں کھوچن وول بنیو یم تقوی کور اختیار یس پرہیزگار بنیو تمس کریو وت ہموار پروردگار تمس بنیو وت کھلاون وول پروردگار تمس بنیو غیبی مدد کرن وول پروردگار مگر شرط چھ سہ گوس میں بنن کھوچن وول وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تپر کرس رزق عطا پروردگار تپر بن سوزن وول پروردگار یپر نوام گمانی آسس مسلمانو جوانو ان رزق داد گسک پریشان ان دپک بچس بے روزگار مل پڑھنونس مزور کرنم ونچس غریبیت مالس بنہا سادن وول مالس بنہات بٹھاون وول رب چی دپن ژٕ کر اکٕے کٲم ژٕ بن مے کھوژن وول ژٕ کر تقوی اختیار وت کڑن وول بنی پروردگار رباز کرتے یت قومس وت پروردگار مسلمانن کرتا رب واجم کامیابی عطا
کامرانی عطا پروردگار مسلمانن کرت پنن معاون و مددگار پروردگار مسلمانن بنت پان معاون و مددگار آمین یا رب العالمین رب دپن وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ تپر بنائی رزق دن وول تپر بنت کھاناون وول تو چاناون وول یپر نوام گمانی آسی میانی یارا تپر کرے آتا یپر نہ سوچمتی آسی زا یپر نہ دماغی آسی زہ گم مگر کوئی چیز کرزی میانی جوانا سبن زورم بس کھوچن وول سکرزم تقوی اختیار ماہ رمضان چنشی کرن تقاض لعلکم تتقون ساس کرز تقوی اختیار ساس بنز پریزگار متقیان کرداروں قرآن مجید کرن ابتدا سی بیانی چھ کتاب لا ریب فی اتندر چون شک مگر ہدن للمتقین یہ کتاب یس ہدایت بنن کرن واجن مگر پرہیزگارن یمن متقیان کردار تمنی بنو ہدایت کرن واجن قرآن مجید دوہا بنو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان السنہ امس خطاب امس لقب یہ مدین کے گرد نواکن پکان یہ مدین کے گرد نواکن نبر کن پکان پنن یارش سچ اکی شئی بنیو برابر دپہر وقت پنن پڑاو تراون وول دسترخان بچھوون دسترخان بنیو بچھاون وول میانے یارو یتی بنو تام کرن وال یتی بنو تناول کرن وال یل دسترخان بچوک ژوٹ کھن خاطر جوانا وچک یوئی وچک مزوری کرن تی رچان زاد المعاد کے حوار یہ وچک تی رچن دبنک میانو یارو امس جوانس کریو آلو دپس ول بنا ستن تام کرن وول غلام خبر میلیمت آسیا سا سہرس خبر کھمت آسیا نا کال خبر فاقی ما آسیا مگر دپیوس ولالو چی کرن ول بنا ستام کرن وول جوانن کر بیان آلو کرن والیو انی سائمن بچس روزدار بچس روزدار یہ چھ ماہ رمضان یہ چھ نفلی روز تھون وول یہ ما چھ کشیرون گرم یہ چھ مدین گرم پتھریلی زمین واریہ زیادہ گرم دوپہرک وقت یہ مزور کرن وول تیر رچن وول نوجوان ات حالت سند ترودمت روزدار تمام مکلوک دبکہ مس کرو امتحان عبداللہ بن عمر گوس نزدیک دبنس جوانا جب رچن والیا بنکنا پنی جباندر اک تیور دن وول دینار دموئی درہم دموئی دیاک تیور پنیو تیرو اندر بی دموئی افتیارس کدناٹی پھلتی سائی جوانن دپس یہ کچھم پنن یہ کچھم یا پنن ریوڑ یہ کچھم یا پنن تیر بچس رچن وول مالک شو بدل بچس ن مالک اد مالکس کت لگ پتا مالک کچھو زانن چکوڑو تاک تیر مالکس کت لگ پتا مالک کچھو زانان سوچو پننے گھر دبنس ہے میں یہ وانن والا این اللہ این اللہ این اللہ سیمی وانن چک مالک چھن وچن مگر حقیقی مالک چھن وچان
لعلکم تتقون ماہ رمضان یوتن مکلن آخری پڑاوس پٹ ماہ رمضان مگر میانی جوانت سے دن نظر پنس نامہ اعمالس سے کیا گوئی 54 دن حاصل سکوتا بنیو کماون وول سکوتا گوگ جمع کرن وول ماہ رمضان سندر ماہ رمضان یوتن ویدانگا سن ماہ رمضان یوتن نیارن مگر نامہ اعمالس دن نظر میں کوتا کمو بما گوس اللہ بچائن بدوگ شکار بدوگ شکارن جبریل علیہ السلام سگچن تبات برباد سگچن ذلیل و خار رب جماعت دے نجات ونن والن تم بوزن والن دے نجات احباب و اقاربن دے نجات سانن والدین دے نجات سانی ذریت دے نجات آمین یا رب العالمین کساس یم ماہ رمضان لوگ یمس ماہ رمضان میلیو ماہ رمضان میلن پتن تو گسن پنین گناہن مغفرت کرناون پروردگار یت جماعت اس کر گناہن مغفرت رب از کر مغفرتک نزول از کر رحمتک نزول یت نیارن برونٹھی کر سانین گناہن مغفرت رب سان خطا کر معاف رب سانین عیبن کر پرد پوشی آمین یا رب العالمین یت بنیو زار پار کرن وول نتشو پگہ اعلان کرن وول پروردگار وامتاز اليوم ایوہ المجرمون مجرمو آز گشو الگ یعنی تدکڑ نون مجرمس پروردگار سلام قول من رب الرحیم نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بن جنتی آسن جنت سندر پنس مصروفیت سن میو کھیوان ریسن باغن اندر ریسن باقی معاملات واریا روشنی گسیر کی نور پھل سرسی گہی اتی گس السلام علیکم سری تلن پنی چشم اور کن یا ذات ذوالجلال حضرت اللہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانے یارو یوش قرآن کائی مبارک سلام قول من رب الرحیم یعنی اچانکی پروردگار عالمین سن ظہور جنت سندر جنتین پت کرک سلام السلام علیکم جنتیل نظر دن یا ذات ذوالجلال حضرت اللہ پروردگار تھوکنا سانس نصیبس رب تھوکنا سانن احباب و اقارب نصیبس تھوکنا سانن والدین نصیبس یمن مول موچی قبرن اندر کریم پروردگارا کرکھنا تمن قبر پر نور کرکھنا تمن لحد پر نور پروردگار سانن اروان کر مغفرات رب یمن مول موج زند پروردگارا تھوک بسیت و سلامات اج بناو تون فرمان بردار آمین یا رب العالمین مگر اکس جماعت اسکر امدت رسوہ پروردگار وامتاز اليوم ایوہ المجرمون ہوئی کری یہ دنیا سندر توبہ کرنچ کوشش پان بچاونچ کوشش ام برونٹ اعلان کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ این اللہ اگر نہ میون مالک وچن مگر حقیقی مالک شوشان دپن یہ ونن ونن چل اندر مدینہ اندر یہ جوان اشدد رائی سجریت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز یہ جوان تشو ودن تو مدینہ اندر چل پتلاری اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز اچھو وقت پکن کائیں یہ خال خطک نوجوان انس یپر تو ووت یہ جوان چاوئی کس مکان سندر پتلاریوں اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
شخصا وچھن دپنس شخصا یہ کس دپنس یہ مے غلام یہ مے غلام دپنس غلام مکنین غلامس ما بنک سودا کرن وول دپن آ ون سا قیمت یوتا دینار یوتا درہم چھ غلامس قیمت دپنس رٹ سا یہ گوئی دینار درہم یہ غلام ہمن بمل غلام المل ہتن دپنس جوانا اے جوان یمس یوت کردار یمس یوت ایمان یمس یوت کردار رودمت ژےٚ جوان گوٚژھ نہٕ آسُن غلام ژےٚ جوان نہ شوبہِ نہٕ غلام گژھ ژٕ کوٚرمکھ آزاد گژھ ژٕ کوٚرمکھ آزاد دوٚپنس اے مٲلِکہٕ یُس أمِس جبہٕ سُہ کٔمۍ سُنٛد سُہ چھا چونُے دوٚپُن آ دوٚپنس کرکھا تتھ جبس تہِ سودا دوٚپنس آ تتھ جبس تہِ کر بہٕ سودا کوٗتاہ دوٚپنس یوٗتاہ دینار درہم أمۍ تُل تہٕ دِتنس یِم تہِ روٚٹُن دوٚپنس اے جوان اکھ کوٚرمکھ ژٕ تہِ آزاد یہ ریوڑ تہِ چھُے ژےٚ ژٕ چھُکھ نہٕ وۄنۍ رچھن وول بلکہِ چھُکھ ژٕ مٲلِک نیر ریوڑ تہِ چھُس بہٕ چانہِ نٲیہِ کرن جوانا اوے رۄب دپن ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یُس مےٚ کھوژن وول بنہِ وتہٕ کھُلایس پروردگار ویرزقہ من حیث لا یحتسب تپٲرۍ کرٮ۪س رزق عطا پروردگار یپٲرۍ نہٕ وہمہٕ گُمانٕے آسٮ۪س یپٲرۍ نہٕ سوٗنٛچمُتٕے آسٮ۪ن تپٲرۍ بنٮ۪س دِنہٕ وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ یہوے تقویٰ گو اختیار یہوے کور اختیار صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ییٚلہِ تِمن یہ چیز گو حٲصِل حالانکہ تِم ٲسۍ دپان أسۍ بیٚہمہو خدمتس اندر محمد رسول اللہ أسۍ گُزارہو زیادٕ وقت أتی أسۍ بیٚہمہو أتی زیادٕ شخص آو دپن عظمت والِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ نہ حظ گرِ یِوان سکوٗنٕے مےٚ نہ حظ گرِ یِوان قرارٕے بہٕ حظ گرٕ گژھان بہٕ چھُس بے چین گژھان پتہٕ چھُس خدمت اقدسس اندر یِوان اچھُم سکوٗن میلان مےٚ حظ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ اولادن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ ٹٲٹھۍ پننہِ گرٕ واجنہِ مالہٕ دولت کھۄتہٕ ٹٲٹھۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مےٚ حظ چھُ معاملہٕ گژھان مےٚ نہ حظ گرِ لگان سکوٗنٕے پتہٕ چھُس بہٕ خدمتس اندر ییٚتہِ چھُم سکوٗن میلان ییٚتہِ چھُس بہٕ آسان تھلہِ تھلہِ وٕچھان مگر وۄنۍ حظ چھُ مےٚ معاملہٕ اکھ مےٚ حظ چھِ پریشٲنی اکھ وَن سا میانہِ یارا دپان ذکرت موتی و موتک مےٚ حظ پیٚوان پنُن موت یاد بیٚیہِ تُہُنٛد موت یا رسول اللہ الفاظن کٔرِو غور دپان مےٚ چھِ پریشٲنی یِہوٚے بہٕ چھُس دپان تُہۍ تہِ نیٖرِو ییٚمہِ دُنیا بہٕ تہِ نیرٕ ییٚمہِ دُنیا تُہۍ ٲسِو جنتس اندر اعلیٰ مقامس بہٕ کیٛاہ کرٕ تتہِ فکرِ چھےٚ کتھ تران ژےٚ تہٕ مےٚ چھنہٕ یہِ فکری اسہِ چھُ پگہہ قبر وٕچھِنۍ ژےٚ تہٕ مےٚ چھنہٕ یہِ فکری مےٚ چھُ محشر وٕچھُن پتہٕ چھنہٕ یہِ چیٖز کتھٕے جنتس جہنمس کپٲرۍ کیٛاہ آسہِ یہِ چھُنہٕ سوٗنٛچمُت تہِ آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اسہِ فکری اسہِ چھِ فکر صبحن کیٛاہ کرو مکانس اسہِ چھِ فکر صبحن کیٛاہ کرو دُکانس اسہِ چھِ فکر صبحن کیٛاہ کرو کاروبارس اسہِ چھِ فکر صبحن کیٛاہ کرو فلٲنۍ جایہِ چھُ گژھُن یہِ چھنہٕ فکری مےٚ ما چھُ پگہہ موتس سۭتۍ مُلاقات بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے انسان نظر دی ایمان والہِ کھوژ رۄبس پننس نامے اعمالس دِ نظرا مےٚ کیٛاہ کٔر پگہہ خٲطرٕ تیٲری مےٚ چھا زادِرا مےٚ چھا کینٛہہ جمع نامے اعمالس اندر ابزِز دُنیاہس موبر یستَے بہٕ چھے تۭر تہٕ کٔٹشُن واو شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ دپان ابزِز دُنیاہس موبر یستَے بہٕ چھے تۭر تہٕ کٔٹشُن واو نوٚش کوٗر شُرِ بٲژ بر نَے یستَے یُس کرِ گُنگُل تہٕ سُے کرِ کراو مولوی صٲب کرن بیان مولوی انور رحمت اللہ دپان سدا موتُک کنو بوٗزِتھ ژٕ غٲفِل
کیا زی چھک روزیت پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُے ژےٚ سدا سدا مگر ژٕ چھُکھ نہٕ باز یِوان دَپان نہ حظ یہِ اوس نہ أمسٕے یوت مَرُن نہ حظ یہِ اوس أمسٕے مَرُن مےٚ چھُنہٕ شاہد مَرُن یی وَنان وَنان واتہِ ملکہٕ الموت علیہ الصلوۃ والسلام ژےٚ نِش ژےٚ آسی کالہٕ کٔرمٕژ تیٲری مےٚ چھُ صُبحن گژھُن پھلٲنۍ جایہِ ہُہ چیٖز یہِ چیٖز ییٚلہِ صُبحن ژٕ چشمہٕ مٕژراوکھ برونٛٹھ کَنہِ آسہِ نکیٖر و مُنکر من ربُکا ما دیٖنُک ژٕ آسکھ سونٛچان مےٚ چھُ پھلٲنۍ جایہِ گژھُن مگر ییٚلہِ چشمہٕ مٕژرایکھ نکیٖر و مُنکر آسی برونٛٹھ کَنہِ رۄبس سکرات الموت کر سہل تہٕ آسان پروردگارا قبرِ ہٕنٛز سختی نِش دِ نجات قبرِ ہٕنٛز وحشت نِش دِ نجات پروردگارا یہِ منزل کٔرۍ زِ سہل تہٕ آسان سانٮ۪ن والدینن کٔرۍ زِ سہل تہٕ آسان پروردگارا سانٮ۪ن احباب و اقاربن کٔرۍ زِ سہل تہٕ آسان رۄبا یتھ جماعتس کر سہل تہٕ آسان آمیٖن یا رب العالمیٖن وۄنۍ صدامو تو کنو بوٗزِتھ ژٕ غٲفِل کیٛازِ چھُکھ روٗزِتھ یِنس گژھنس گژھن ما ژھٮ۪نن نہ یِکھ دوبارٕ چھُم بِلّہ بیٚیہِ مہ کر غفلت ژٕ کر توبہٕ چھے فرصت آمُتٕے چھُکھ گرٕ ترٲیِتھ آمُتٕے چھُکھ اولاد ترٲیِتھ آمُتٕے چھُکھ کارٕبار ترٲیِتھ آمُتٕے چھُکھ سٲرٕے مصروٗفیات ترٲیِتھ وٕنکیٚنَس چھُکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس شفا خانس انٛدر وٕنکیٚنَس چھُکھ آمُت تمامو نِش ژھیٚنِتھ وٕنکیٚنَس چھِ سٲری ترٲیمٕتۍ وٕنکیٚنَس چھُ عرشہِ مجیٖدُک آلو دِوان دَپان چھِ اَیو چھُکھا بے قرار چھُکھا پریشانہِ حال چھُکھا بے اولاد بٮ۪مار چھُکھا وَن کیٛاہ معاملہٕ چھُے وَلہٕ بہٕ بوزَے چون معاملہٕ اگر نہٕ دُنیا کانٛہہ بوزی مگر بوزن وول چھُے کائناتُک رۄب وَن مےٚ کیٛاہ گژھِ وَن مےٚ کیٛاہ چھُے ضروٗرت وَن کَمِچ پریشٲنی چھے ترٛاوُس کُنہِ ساتہٕ آسہِ تنہٲیی منٛز یِتھ پٲٹھۍ کلہٕ ترٛاوان زانان حظ مےٚ چھُ رۄبِ کائنات سٕنٛدِس برابر پایہِ مُبارکن نِش پنُن کھور پنُن یِم سر پنُن کلہٕ پتہٕ دپُس کریٖم پروردگارا شفیٖق پروردگارا مےٚ کُس چھُ ژےٚ ورٲے اَسہِ حظ چھُنہٕ کٕہۭنۍ ژےٚ ورٲے کُس بوزِ دُنیاہس انٛدر سٲنۍ آلو سٲنۍ یہِ گُٹن کُس بوزِ دُنیاہس منٛز أسۍ کٔمِس وَنو پنٕنۍ گُٹن أسۍ چھِ عربو عجم پریشان أسۍ کٔمِس نِش ہٮ۪کو پنٕنۍ یِم دٲدۍ ترٲیِتھ اَسہِ کُس بوزِ أسۍ حظ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ ستاونہٕ آمٕتۍ أسۍ حظ چھِ دگہٕ زدٕ آمٕتۍ اَسہِ حظ چھِ وۄنۍ اکوے آرزوٗ أسۍ چھِ چانہِ دربار یِوان پتہٕ چھِ ییٚتہِ پنُن یہِ دِل لٔژراوان پتہٕ چھِ چانہِ دربار ترٛاوان پتہٕ دپان وَن سا پروردگار کرِ سہلٕے پروردگار کرِ بس یِہوے اُمید چھِ دِل لٔژراوان ییٚلہِ بوزان چھُ پروردگار کرِ سہل ییٚلہِ بوزان چھُ اَسہِ چھُنہ عرشہِ مجیٖدُک آگہٕ ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ کتھ کران دپان اَدٕ چھُ پھلٲنِس پھلٲنۍ اَدٕ چھُ یہِ چیٖز تہٕ اَسہِ چھُنہ عرشہِ مجیٖدُک آگہٕ سُہ ترٛایہِ نہٕ اَسہِ پروردگارا یہِ نہٕ زانٛہہ ترٛاوکھ پروردگارا زانٛہہ ترٛٲیزِ نہٕ پر پروردگارا زانٛہہ ترٛٲیزِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پروردگارا پننہِ ڈیرٕ کٔرزِ سیر پروردگارا مُسلمانن ارباجم کامیٲبی عطا پروردگارا ارباجم کامیٲبی عطا اَسہِ چھُے وارٕ وارٕ کعبۃ اللہس تہِ خطرٕ باسان چٲنِس گرس تہِ خطرٕ باسان پروردگارا آز کر حرمینِ شریٖفینن پنٕنۍ رٲچھ آز کر مکس تہٕ مدیٖنس پنٕنۍ رٲچھ آز کر مکس تہٕ مدیٖنس پنٕنۍ رٲچھ آز کر ارباجم مُسلمانن کامیٲبی عطا کامرٲنی عطا پروردگار أسۍ چھِی گۄناہگار ژٕ مت وٕچھ تہٕ سانٮ۪ن گۄنہن کُن ژٕ وٕچھ تہٕ پننِس رحمتس کُن ژٕ وٕچھ تہٕ پننِس فضلس کُن ژٕ وٕچھ تہٕ پننِس کرمس کُن أسۍ چھِ ٲخری ٹایمس وٕنکیٚن چانہِ دربار یی چھِ وۄمید ژٕ دِکھ نہٕ اَسہِ دکہٕ پننہِ دربار اگر ژٕ لایق دکہٕ أسۍ کوٚت گژھو اَسہِ نَے چھُیی کانٛہہ دربار اَسہِ نَے چھُیی کانٛہہ دربار ییٚتہِ چھِ واریاہ آمٕتۍ پروردگارا کورِ مٲلۍ چانہِ دربار کاش چھُکھ نہٕ خریٖدار پروردگارا کورِ مالٮ۪ن پردٕ پوٗشی کورِ مالٮ۪ن پردٕ پوٗشی
رات جوان دپان مولی صاحب بہت ریہبلٹیشن سینٹرس مز کام کران بلاز أکس بیڈس مول بیس بیڈس نیچو أکس بیڈس موج بیس بیڈس کوڑ پروردگار ژٕ سانین حالن پہ رحم کرکھ أسۍ کوٚت گژھو پروردگار ژٕ بے سکونن سکون کرکھ عطا ژٕ بے قرارن قرار کرکھ عطا پروردگار ژٕ قرضدارن قرضس کرکھ ادائیگی مرضدارن مرضس کرکھ شفا پروردگار واریاہ تم ون اوسم اشتیاق صٲب تہِ ونان یا اوترٕ تہِ ڈائلسس سینٹرس چھنہٕ باتھٕے وۄنۍ یعنی بات باتھٕے تیٖتۍ چھِ یِوان پیشنٹ کڈنی فیلیر پروردگار کرکھ نہٕ یِمن بیمارن شفا کرکھ نہٕ یِمن بیمارن شفا پننہِ شفا خانہ اندر سوزکھ شفا پروردگار پننہِ شفا خانہ اندر سوزکھ شفا پروردگار قرضدارن قرضس ادائیگی عیال بارن کر یٲری نڑ مزورن کر صحت کامل عطا نڑ مزورن کر صحت کامل عطا آمین یا رب العالمین یہ کرن مولی سو بیان دپن مکر غفلات ژٕ کر توبہ چھے فرصت یہ نو کھیت در لحد حسرات یہ ون میوار چھم باللہ ان پت مرنے وز یاد پی یل ملک الموت پرتو ترائی یل ملک الموت علیہ السلام پرتو ترائی ان پت چلی کرک نیر رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اے ربا ون گوس بہ بیدار ون دتن مے کینٛہہ لمحات بہ گژھا واپس ون دتم کینٛہہ منٹ بیٚیہِ یہِ چھُ رۄب دپان یمن ون دتم لمحات بہ گوس 60 ورین بیدار ون دتم کینٛہہ لمحات بہ گوس 70 ورین بیدار کینٛہہ لمحات دتم ژٕ کیٛاہ کرکھ فاصدق واکم من الصالحین سورُے مکلاہو وۄنۍ خرچٲیِتھ وۄنۍ ژھٕنو سورُے مکلٲیِتھ کہیٖنۍ تھاوہا نہٕ وۄنۍ بنہا نیکو کار مگر کینٛہہ لمحات دتم رۄب دپیس یہِ نہ چھُنہٕ وۄنۍ ممکن ژےٚ مکلٲیِتھ تِم لمحات گُزٲرِتھ ژےٚ مکلٲوٕتھ سۄ فرصت یُس ژےٚ فرصت دِنہٕ کرکھ یوٚد تھپ ژٕ شیطانس ونکھ کیٛاہ ونت رحمانس کرکھ یوٚد تھپ ژٕ شیطانس ونکھ کیٛاہ ونت رحمانس تتیو پٮ۪تھ رُن پیٚیی پانس گژھکھ آوار چھُم باللہ چون نیٚچوٗ آسہِ دُنیاہس منٛز عٲش کران چٲنۍ کوٗر آسہِ عٲش کران ژٕ آسکھ قبرِ منٛز تاونس لٔگِتھ تِم آسن دپان ٹٲٹھ چھُ زیٖنِتھ تھوٚومُت لالن چھُ زیٖنِتھ تھوٚومُت تِم آسن خرچاوان عٲش کران مگر ژٕ آسکھ دپان واے مےٚ آسہِ ہا بچومُت پنُن پان تتہِ واے مےٚ آسہِ ہا حلال کمٲے کٔرمٕژ بہٕ کیٛازِ بنیووُس دُنیاہس اندر پھسن وول جوانا پنُن پان بناو اتھ قٲبل یِتھ پٲٹھۍ اتھ قٲبل پان بنو صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم تم ٲسۍ یہ دپان أسۍ گژھِ آسٕنۍ خدمتس اندر محمد رسول اللہ تہٕ مےٚ نہ حظ چھُ سکوٗنٕے یِوان مگر ذکرت موتی و موتک مےٚ حظ پیوان پنُن موت یاد بیٚیہِ تُہُنٛد موت یا رسول اللہ دُنیا چھُم نہ حظ تراوُن تۄہہِ تہِ چھُ دُنیا تراوُن انک میتن و انہم میتون تۄہہِ تہِ حظ چھُ دُنیا تراوُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن باقین تہِ چھُ دُنیا تراوُن مگر تُہۍ ٲسِو اعلیٰ مقامس بہٕ کوٚت گژھٕ أمۍ سٕنٛز محبت چھِ اوسمُت پٔزۍ پٲٹھۍ صداقتس پٮ۪ٹھ مبنی أمِس چھِ اوسمُت پٔزۍ پٲٹھۍ دِلس دگ بہٕ کیٛاہ کرٕ تتہِ أمِس چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ دود اوسمُت سنیومُت یہِ چھُنہٕ زیٚیہِ اوسمُت ونان أمۍ سٕنٛدِس محبتس ترٲو عرشِ مجیٖد پٮ۪ٹھ سیٖل پروردگارن أہنٛدِس محبتس گوٚو عرشِ مجیٖد پٮ۪ٹھ تصدیٖق کرن پروردگار اے جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام گژھ وَن میٲنِس محبوٗب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم أمِس میٲنِس یارٕ سٕنٛز پریشٲنی کر دوٗر
دبس ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دبس یس اطاعت کری ربس تو رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم تمس تلی نبیین سد پروردگار. یعنی یمنوس اس گژھِ آسٕنۍ اتھ خدمتس اندر ییٚتہِ تہِ اے اوبے منگ از کری عطا محمد عربی صلی اللہ علیہ منگ کیا گژھِ دپن مرافت فی الجنہ یا رسول من حض کہین بکار دنیا ونیا مال وال چھم اونٹ ووٹ چھم بکار تیل کیا گژھِ مے گژھِ تہنز ہمسایگی جنتس اندر یا رسول اللہ. بہٕ گوٚژھُس جنتس منٛز تۄہہِ ہمسایہ آسُن بہٕ گوٚژھُس برونٛٹھ کنہِ آسُن روحی اقدسس محمد رسول اللہ. بہٕ آسے تھلہِ تھلہِ وٕچھان بہٕ ہسا ییٚتہِ وٕچھان تھلہِ تھلہِ رٲژ کیُتھ حظ چھُکھ بیدار گژھان بہٕ ہسا آسان آب ہٮ۪تھ پراران رٲژ کیُتھ حظ چھُکھ بیدار گژھان بہٕ چھُس وٹہٕ نیٚنٛدٕر کڑان بہٕ چھُس دپان تُہۍ ما ؤتھِو تھوٚد بہٕ دِمہے وضوٗ خٲطرٕ آب یا رسول اللہ. تُہۍ ما ؤتھِو تھوٚد باتھ روٗم ما پیٚیہِ گژھُن بہٕ دِمہٕ ہا میٚژ پھٔلۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. دوٚپُن یارا یہِ چھُم یاد ژٕ چھُکھ خدمت کران مگر وۄنۍ گژھی کیٛاہ دوٚپُن کِہیٖنۍ چھُم نہٕ دُنیا بکار کینٛہہ چھُم نہٕ مال بکار تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ دوٚپُن ہمسایگی اگر گژھٮ۪م تُہنٛز اگر یہِ چھُو مےٚ دیٖتو جنتس اندر ہمسایگی. دوٚپُن یہِ چھُنہٕ وغیرہ دالِک أمۍ بنٲوۍ بدل کینٛہہ او غیر دالِک بدل کینٛہہ دوٚپُن نہ وذاک یا رسول اللہ یی چھُم بکار یی حظ چھُم بکار بیٚیہِ چھُم نہٕ کِہیٖنۍ بکار. ہاے سٲنۍ کمزوری تہٕ ناتوٲنی اَسہِ ییٚلہِ مونٛگ تہِ زانٛہہ کٲلۍ دُنیا مونٛگ اگر مونٛگ تہِ زانٛہہ کٲلۍ دُنیہی چیٖز منٛگۍ یہِ جنت توٚگ نہٕ منٛگُن تِم ٲسۍ منٛگن وٲلۍ تِمن اوس منٛگُن تگان. اوے اوسُکھ نا یہِ مُقام تہٕ مرتبہ اوے اوسُکھ نا یِم بُلندی تِمن اوس یہِ مُقام اوے دپان دۄہ بنیو انس ابن مالک کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب ابی بن کعبس کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ دپرس اے ابی ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا. اے ابی مے چھُ رۄب کران بیان پرہز قرآن مجید پرہز قرآن مجید پرہز لم یکن الذین کفروا مگر بوزن وول گوٚژھے آسُن ابی بن کعب. یہ چھُ کران ابی بن کعبس بیان محمد عربی سس یعنی مےٚ کوٚر رۄبن حُکم ژٕ پر حظ قرآن مجید ژٕ پر حظ سورہ مبارک لم یکن الذین کفروا مگر بوزن وول حظ گوٚژھے آسُن ابی بن کعب. دپان ابی بن کعب گوٚو مُخٲطِب عظمت والہِ پیغمبر قال وسمانی لک کیٛاہ حظ میون ناو گوٚوا ہٮ۪وان پروردگار ہتہٕ حظ میون ناو گوٚوا رۄب ہٮ۪وان دپان نعم ان سمعنی یارا فبقا دپان زارُک قطار لوٚگ ودنہِ ابی بن کعب یہِ چھُ ودان چشمو شاران دپان یارا ودان کیٛازِ چھُکھ چشمو کیٛازِ چھُکھ او شاران دپان یہِ نہ حظ چھُے نہٕ ہُہ ودُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ حظ چھُم خوشی ہُنٛد دۄش بہٕ چھُس دپان پٔزۍ پٲٹھۍ گوٚوا میون ناو ہٮ۪وان پروردگار پٔزۍ پٲٹھۍ گوٚوا میون ناو ہٮ۪وان پروردگار توے چھُس ودان یا رسول اللہ. دُنیاہس اندر ہے سی ایم ناو پی ایم ناو محلہٕ چھُ علاقہٕ چھُ دپان ہے یہِ گوٚو سانہِ گامُک لڑکہٕ أمۍ سُنٛد ناو ہیوٚت سی ایمن یا پی ایمن وۄنۍ أمۍ سُنٛد ناو ہے عرشِ مجیٖد پٮ۪ٹھ پروردگار أمِس کیٛاہ مُقام آسہِ أمِس کیٛاہ مرتبہ آسہِ أمِس کیٛاہ بُلندی آسہِ. یِمن اوس یہِ مُقام حٲصِل یِم ٲسۍ نہٕ آسمان ؤتھمٕتۍ اعزا ٲسِکھ یِمے قوت اوسُکھ جسمٲنی یِہوے علاوٕ اوسُکھ تقوا علاوٕ اوسُکھ اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللہِ چھُنہ رۄب دپان مےٚ چھُ قریٖب سُہ ییٚمِس تقوا آسہِ. پتہٕ ٲسۍ تن یہِ کیٛاہ کران دپان یہِ ابی سمکھیو اکہِ دۄہ مدیٖنہٕ کِس بازرس منٛز سلام کران اتہِ وٕچھُکھ دستہِ مُبارک أمِس دوٚر ابی ژٕ کیٛاہ کران ووٚن موٚزوٗرۍ حظ کران یا رسول اللہ
بہت کرن مزور کیا مزور کران دپن نڑ مزور حظ نہ کس مزور دپن بہت منچن منس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ توتہ دپن بہت دِوان مدینہ کن بوٹن ٹیب یا رسول اللہ بہت دِوان بوٹن ٹیب یت دست مبارکس دیتس بوس نبی رحمتن صلی اللہ علیہ ایو بھائی تس کالس حلال بن کماون وول اتس کالس حلال بن کماون وول یمو دست مبارکو کیا زالی نیم دست مبارک جانمس پروردگار یہ مقام تو یہ مرتب تیلی یہ انسان تقوی یہ حچم بکار تہذ گسم ہمسائیگی دپن زمیان یا رفعنی علی ذالک بکثرت السجود تیل بن زیادہ زیادہ سجد کرن وول تیل بن زیادہ زیادہ منگن وول تیل بن زیادہ زیادہ سجود تراون وول رب سن دربار دیو ژے میٲنۍ ہمسایگی دی پروردگار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق یون بیان کرن دپن اک دۄہ کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم دپن سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرأ علی پر قرآن اے عبداللہ ژٕ بن قرآن پرن وول بوزن وول بن محمد الرسول اللہ کن ساتھ دپک ابی بن کعبس بہ پر ژٕ بن بوزن وول مے چھُ رۄب دپان ژٕ پر حظ بوزن وول گوٚژھُے آسُن ابی بن کعب مگر امہِ ساتہٕ کوٚرُکھ بیان اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آز بن ژٕ قرآن مجید پرن وول بوزن وول آسہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کرن بیان میں کرمز بیان قلت آقر علیک وعلیک انزل کیا بناز پرن وول حالانکہ قرآن مجید توئی پر نازل گمت بہ کیا پر یعنی قرآن کو توئی پر نازل عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہ کیا قرآن مجید پر دپنس میانی یارا مے چھُ پسند فإنی احب ان اسمع من غیری مے چھُ پسند کانٛہہ پڑھن وول بوزن وول بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ کرن بیان فقرات علیہ سورۃ النساء میں لوگ سورہ نساء تلاوت کرن میں لوگ سورہ نساء پرن بہ چھُس سورہ نساء پرن گوس بوت ست آیت مبارکس پیٹھ حتی بلغت فکیف اذ جینا من کل امت بشہید وجینا علی ہؤلاء شہیدا سو وقت راز یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل پرت کنس امتس پنن پنن پیغمبری گواہ تلن چاز تلی یمن سارنی پر گواہ پروردگار اے عبداللہ بس کر اے عبداللہ بن یوتی پرن وول اے عبداللہ بن بس کرن وول دپن میں ترو رو یک دسس نظر ودن اس محمد الرسول اللہ چشمان مبارکوس عشق مبارک جاری زارو قطار وشم ودن پن دل قرار چشمن یون شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ او کورستے منن ول بیان کشر پڑ دپن بوندے زو پنون نور جبیناس بوندے زو پنون نور جبیناس واللہ چمدر بدن امار چونوی واللہ چمدر بدن امار چونوی بھئی اثر کو تا چھوت
تہندس کلام ابو جہل تہ بوزنہ ابو جہل یوان بوزنہ عتبہ شیبہ یوان بوزنہ امیہ بن خلف یوان بوزنہ یل قرآن اس پرن فتیمس اندر محمد رسول اللہ ژور ژور بوزن پتہ یل پانوین سمکھان پتہ پانوین کرن لعنت ملامت ایو تُہۍ چھِو ونان یہ کاہن نعوذ باللہ یہ شاعر تُہۍ چھِو الگ الگ ناو ونان وۄنۍ کیاہ چھِو بوزان اتھ چھُنہ اثر اتھ کلامس الگ چھُ یِوان سرود سکون یہ بوٗزِتھ اوے چھُ بوزنہٕ یِوان تُہۍ بدل کتھ چھِو ونان اسا أزکہِ پٮ۪ٹھ یِمو نہٕ وعدٕ کران وۄنۍ یِمو نہٕ پگہٕے پٮ۪ٹھ پگہہ اوس ابوٗ جہل دپان وۄنۍ یِن نہٕ تِموے وعدٕ کوٚر بہٕ گژھٕ بٕے یوتن عتبہ اوس دپان بٕے یوتن امیہ بن خلف اوس دپان بٕے یوتن پتہ ییٚلہِ سمکھان ٲسۍ یِم ٲسۍ ژورؤے آسان بیٚیہِ تی ونان یہِ اثر کوتاہ چھُ اتھ تُہندس کلامس مدر معرفت چھُ یہِ فرقان چونوے بیٚیہِ ژٕ کھورُکھ پان ذاتن معراجس کرِتھ تصدیق گوٚو صدیق چونوے عبداللہ کرن بیان مےٚ وُچھ ودن چشمانہِ مبارک نرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامتک منظر پیو یاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ استن ساتھ یل سارنی امتن پنن پنن پیغمبر وطن گوا ساز تلت یمن سارنی پیڑ گوا یا رسول اللہ یہ قیامتک منظر پیو یاد چشمان مبارک گئی نرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عمر ابن العاص کرن بیان دپان اکہ دہ قرآن پڑھن محمد عربی صلی اللہ علیہ قرآن مجید کرن تلاوت ات پڑھک آیت مبارکہ تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم ابراہیم صوبس متعلق آیات قرآن مجید سندر مشر سندر کیا ون ابراہیم صوب یہ پرن قرآن مجید اندر آیات محمد عربی صلی اللہ علیہ یت مز ابراہیم صوب کر بیان ربی انہن ادلن کثیرا من الناس رب یمیون قوم یمو کر واریاں گمراہ یم بنی واریان گمراہ کرن وال مگر فمن تبعنی فإنه منی یم مین پیروی کرن وال بنی میون مانن وال بنی تم چھ مین مگر رب یم باغی تو سرکش بنی سہ چھ غفور الرحیم کشر پہ اگر معافی کرے اگر مغفرتی کرے کریم پروردگارا یہ پرک اخ آیت ابراہیم صبس متعلق ام پت پرک بیاخ آیت وقول عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ یہ کیا ون ان تعذبهم فانهم عباد پروردگار اگر عذاب کرے کم چھ توتی چن بند اگر یمن عذاب کرن وول بنت یم چھ توتی چن بند پروردگارا مگر وَيَن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کریم پروردگار اگر مغفرتی کرے اگر تو مغفرت کرن وولی بنے تو چھ کریم پروردگار تو چھ حکیم پروردگار تو چھ غالب پروردگار دپن پنن دست مبارک تل تھود محمد رسول اللہ علم زائت مبارکہ تلاوت کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فرفع یدی پنن دست مبارک کر بلند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم امتی امتی ہائے پان پھاک عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا
یل عروہ بن زبیر گو بیان کرن دبن عائشہ امت موج اے ماسا میون کیا اوس گزار کیا اوس حال خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل دنیا سندر موجود اس محمد رسول اللہ یعنی تہند گزر بسر کت اوس دپن اے عروہ یلی نبی رحمت زندہ اس اخ ژندر اوس کھژان بیاکھ ژندر اوس کھژان بیاکھ ژندر اوس کھژان ترٛےٚ ژندر ٲسۍ نیران مگر چوٗلہٕ اوس نہٕ دزان چوٗلہٕ اوس نہٕ دزان گرس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آز چھِ أسۍ واریاہ چیٖز کھٮ۪وان آز چھِ أسۍ واریاہ کھٮ۪نہٕ وٲلۍ بنان مگر ہمسایگی نہٕ وٕچھن وٲلۍ غریٖبن ہُنٛد نہٕ خیال دپان ترٛےٚ ژندر ٲسۍ کھژان مگر چولہٕ اوس نہٕ دزنٕے تیٚلہِ کیٛاہ ٲسِو کھٮ۪وان ماسا تیٚلہِ کیٛاہ ٲسِو کھٮ۪نہٕ وٲلۍ بنان گُزارٕ پتہٕ کتھ پٮ۪ٹھ ٲسِو کران امیانہِ گوبرا سمدین دۄن کرٛہنٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ اکھ تریش بیٚیہِ کھٔزٕر اوس کھٮ۪وان محمد رسول اللہ کھٔزٕر ٲسۍ کھٮ۪وان تریش ٲس چٮ۪وان عیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن مسعودی کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ دپان اکہ دۄہ چمکو مےٚ مقدر ربن بہٕ اوسُس دُپہرس در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسیر مےٚ وٕچھ آرام ترٲیِتھ کھٔزرٕ دلن پتجہِ پٮ۪ٹھ پننہِ دِلُک قرار پنن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ قٲلیٖن نہ حظ بستر نہ حظ کھٔزٕر دلن ہٕنٛدۍ پتٕج دپان ییٚلہِ نظر پیٚیَکھ آرام پٮ۪ٹھ ووٚتھ تھوٚد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وقد اثرہ علی جنبی مےٚ وٕچھ پہلو یہِ مبارکن کھٔزٕر دلن ہٕنٛدۍ پتجہِ ترٲیمٕتۍ نشان مےٚ وٕچھ امہِ پتجہِ ترٲرمٕتۍ نشان پہلو یہِ مبارکن محمد رسول اللہ مےٚ گٔے چشمہٕ نرم بہٕ لوٚگُس ودنہِ دوٚپمس لوٚگٕے آز میون زُو بلاے لوٚگٕے آز میون مول موج بلاے أسۍ حظ اناو بستر بنٲیِتھ تُہنٛدِ خٲطرٕ أسۍ حظ اناو قٲلیٖن بنٲیِتھ تُہنٛدِ خٲطرٕ یا رسول اللہ دپان میانہِ یارا ومالی ولدنیا سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ مال سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ دُنیا سٲنۍ مثال چھِ دُنیاہس انٛدر تٔمِس مُسافِر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یُس آو کُنہِ جایہِ کوٚرُن آرام تہٕ درٛاو واپس سٲنۍ مثال چھِ یِژھ أسۍ چھِنہٕ دُنیا بساونہِ آمٕتۍ یہِ چھُ گرُک حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ امہِ خٲطرٕ ووٚدکھا کُنہِ جایہِ امہِ خٲطرٕ ووٚد نہٕ نبی رحمت صلی اللہ علیہ امہِ خٲطرٕ گٔے نہٕ پنٕنۍ چشمانہِ مبارک زانٛہہ تہِ نرم کران محمد رسول اللہ مگر چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ گوٚو ودن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دپان چشمانہِ مبارک چھِ نرم ودن چھُ محمد رسول اللہ عمر ابن العاص کرن بیان چشمانہِ مبارک گٔے نرم یوٗتاہ چھُ ودن رۄبن کوٚر ہیٚرِ بیان یا جبرائیل اذهب الى محمد اے جبرائیل نیر گژھ میٲنِس محبوٗب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وربک عالم تٔمۍ سُنٛد رۄب چھُ زانان فصلہ ما یُبکیٖک تِمن پرژھ توتہِ تُہۍ کیازِ ودان یا رسول اللہ تۄہہِ چھا کتھ فکرِ تران ولسوف یُعطیٖکَ ربُکَ فترضیٰ فلنولینک قبلۃ ترضاها پھر حظ تُکنُے رویہِ مبارک یوکُن تُہُنٛد دِل مبارک یژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ رۄب ہیٚرِ عرشِ مجیٖدس پٮ۪ٹھ جبریٖلس کران بیان جبریٖل گژھ ژٕ پرژھ میٲنِس محبوٗب پیغمبرس ودان کیازِ حظ چھُکھ یا رسول اللہ
چشمان مبارک کیازِ چھو نرم تُہۍ کیازِ بنیوٕ زارو قطار ودن وٲلۍ دپرس اے جبرائیل علیہ السلام میون رب چھُ زانان میٲنِس رۄبس کر بیان چھُ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٲنِس اُمتس متعلق کیٛاہ بنہِ کرن وول میٲنِس اُمتس متعلق کیٛاہ معاملہٕ ییٚلہِ یہِ چھُ کران عیسیٰ صٲب بیان ابراہیم صٲب بیان بہٕ چھُسے پننِس اُمتس متعلق کران سوال عرش والیا اوے چھُ ودان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جبریل گو تم عرش والہِ رب ساز چھ دپان میٲنِس اُمتس متعلق کیٛاہ چھُکھ ونان مسلم کے حوالہٕ چھُ حدیث مبارک 202 میٲنِس اُمتس متعلق کیٛاہ معاملہٕ دپان اے جبرائیل گژھ واپس نہِ پیغام میٲنِس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک ان قریب از کری پننِس اُمتس متعلق رٲضۍ پروردگار محض گژھ غمگیٖن میانہِ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محض گژھ غمگیٖن محض بن ودن وول محض بن چشمانہِ مبارکوش تراون وول محض بن عشق مبارک تراون وول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب از کری امتس متعلق رٲضۍ پروردگار محض گژھ غمگیٖن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ اوس ودن کہندِ خٲطرٕ چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ محمد عربی صلی اللہ علیہ یتھ امتس گوٚژھُم مغفرت کرُن پروردگار مگر امتی چھُ دپان مےٚ کیٛاہ چھُ ضروٗرت امتی چھُ دپان مےٚ کیٛاہ معاملہٕ امتیس چھنہٕ درود پرنس فرصت امتیس چھنہٕ شبِ بیدٲری کرنس فرصت امتیس چھنہٕ نماز پرنس فرصت امتیس چھنہٕ مغفرت منگنس پننہِ خٲطرٕ فرصت مگر چانہِ تہٕ میانہِ مغفرت خٲطرٕ ودن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلمان نوجوانو بزرگو رب دپان ییٚمِس یہِ تقویٰ حٲصِل گوٚو یُس یہِ تقویٰ گوٚو اختیار کرن تٔمِس کھُلایہِ یتھ دُنیاہس اندر تہِ وتہٕ ٲخرتس اندر تہِ کھُلایس وتہٕ ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یہ چھُ موضوعُک لُبِ لباب جوانو ماہ رمضان چھُ اختتامس پٮ۪ٹھ مگر پننِس نامہ اعمالس دِیِو نظر مےٚ کیٛاہ گوٚو حٲصِل مےٚ چھا مغفرت أسۍ کرو زارٕ پار کریم پروردگارا شفیق پروردگار أسۍ چھِ چانہِ دربار آمٕتۍ پنٕنۍ گرٕ ترٲیِتھ أسۍ چھِ دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ مےٚ چھُ نظرِ گژھان واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ أڑۍ اتھ معاملس اندر واریاہو علاقو پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ اوندۍ پور پٮ۪ٹھ کۄکرناگ سایڈٕ پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ أڑۍ یپٲرۍ باقیو علاقو پٮ۪ٹھ پروردگار عالمیٖن یِم چھِ اوے غرضہٕ آمٕتۍ آز گژھِ دعا سانٮ۪ن گۄنہن گژھِ مغفرت پروردگار آز کر سانٮ۪ن گۄنہن مغفرت سانٮ۪ن عیبن کر پردٕ پوشی سٲنۍ خطا کر معاف پروردگار سٲنۍ خطا کر معاف پروردگار آسہِ لیکھ تِمن اندر یِمن ژٕ شبِ بیدٲری کرکھ قبوٗل پروردگار یِمن ژٕ شبِ بیدٲری کرکھ قبوٗل یِمن ژٕ قیام کرُن کرکھ قبوٗل یِمن ژٕ روزدٲری کرکھ قبوٗل یِمن ژٕ تلاوت کرُن کرکھ قبوٗل پروردگار تِمن اندر لیکھ زِنہٕ عرشِ مجیٖد کیٛاہ آگاہ یِمن متعلق ژےٚ بیان چھُتھ کوٚرمُت تِمن آسِوٕ نہٕ وُنہِ نِندرِ ورٲے کِہیٖنۍ حٲصِل تِمن آسِوٕ نہٕ بۄچھِ ورٲے فاقہٕ ورٲے کِہیٖنۍ حٲصِل اَمہِ دِیہِ نجات پروردگار یِم بٮ۪مار ژٕ کرُکھ شِفا پروردگار یِم بٮ۪مار ژٕ کرُکھ شِفا ہسپتال کٮ۪ن بٮ۪مارن شِفا لا علاج بٮ۪مارن شِفا پروردگار یِم بٮ۪مار ژٕ کرُکھ شِفا حٲضرٕ اندر یِم بٮ۪مار ژٕ کرُکھ شِفا حٲضرٕ ہٕنٛدٮ۪ن بٮ۪مارن شِفا لا علاج بٮ۪مارن شِفا یِم گرن اندر بٮ۪مار ژٕ کرُکھ شِفا بچہِ بٮ۪مارن شِفا مستورات بٮ۪مارن شِفا پروردگار لا علاج بٮ۪مارن شِفا رۄبا یِم گُزریمٕتۍ جنتس اندر کرُکھ جاے
قبر کرک پرنور لحد کرک پرنور درجاتن کرک بلندی رب درجاتن کرک بلندی رب یمن شفیق مال موج قبرن اندر پروردگارت کرک جنت اندر جائے محترم اشتاق صوبس مول موج قبر اندر محمد رمضان مزگر صوب اللہ تعالیٰ کرنا جنت اندر جائے تہذ گرواج سان یمو تیت خدمت کرمت سام قادری صوب باقی ساری یہ خدمت آز تام دسمت انجام رب یم تمو اندر گزریم جنت اندر کرک جائے جنت اندر کرک جائے یمو یہ حسین باغ یتن لگومت پروردگارہ تم ونکن دہک محتاج ونکن قبرن اندر مگر یتن چھک یہ باغ تھومت پھلرائت ونکن یہ ترین پورن مز لک نا تمام گھن مگر تمو اس باغ بنومت کریم پروردگارہ یمی کرخ نیم البدل آتا یمی کرخ نیم البدل آتا یمو تیت کشیر اندر خدمت کری دعوت توحیدس یت سنت کس باغس یت توحید کس باغس مگر ونکن چھ قبرن اندر لڑ شہلاو محمد عبداللہ تائی صوب اتری گزری پروردگارہ کرو جنت اندر جائے تمام اسلاف انسان رب یم زند تمن تھو صحت کامل تم تھوک راہ ہدایتس پہ پن رچ کرو محترم محمد مقبول اخرنی حفظ اللہ محترم مولانا مشتاق احمد ویری حفظ اللہ پروردگار تمو تہ کر یہ سٹیجس خدمت واریہ رب تھوک پن دربار قبول تھوک پن دربار قبول پروردگار عالمین علماء حقن کر پن رچ علماء حقن کر پن رچ علماء حقن کر پن رچ پروردگارہ چانہ دربار چھ کرن زار پار یم کوڑ مل پریشان تہذ پریشانی کر دور پروردگارہ یم کوڑ مز ات دورت پراران رب تہند ات شہلا مز س پروردگارہ نیک جوڑ کر خطا نیک جوڑ کر خطا ادی اسمہ کرن فون دون 5 کوڑ چھ مولوی صاحب 5 کوڑ پروردگارہ کرس پرد پوشی بت سے کوڑ مول یہ بار یہ کوڑ مول کر پرد پوشی پروردگارہ کرخ پرد پوشی پروردگارہ کرخ پرد پوشی عظمت والے ربا چانے دربار سی کرن زار پر قرض دارن کر قرض ادائیگی مرض دارن کر مرض شفا عیال بارن کر یری نڑ مزورن کر صحت کاملاتا ربا اکثر چھ نڑ مزورن کر صحت کاملاتا ملازم پیشن کر حلال از برکت تاجر پیشن کر حلال تجارت از برکت پروردگارہ یا اللہ کرن آباد ربا یا اللہ کرن آباد یہ توحید سنت بہار پروردگارہ کشیر ہندن باغاتن برکت پروردگارہ سانی زراعت برکت سانس فصلس برکت سانن میوہ برکت پروردگارہ سانن میوہ برکت پروردگارہ سانن باغاتن برکت پروردگارہ سانس رزقس برکت پروردگارہ سانس کاروبارس برکت عظمت والے ربا تھو تو یہ شب بیداری پنہ دربار قبول پروردگارہ یہ شب بیداری پنہ دربار قبول پروردگارہ یہ شبس اندر منگ تد کر قبول یہ منگنا رو تد کر قبول ربا پنہ ڈیر کر سیر ربا پنہ ڈیر کر سیر پانس ورے متھو کانس محتاج ربا یل نک پنہ کٹ تھیز ربا پنہ گاش تھیز پروردگارہ چشمن ہند گاش تھیز موجود کٹن ہند ہوش تھیز موجود پروردگارہ واریہ چھ بزرگ یہ پروردگارہ ولک عزتک دستار ولک عزتک دستار ولک عزتک دستار یہ چھ ماج بین واریہ کرک عزت حفاظت کرک عصمت حفاظت پروردگارہ جوانن کر پن رش جوانن کر پن رش جوانن کر پن رش پروردگارہ ڈرگ نش بچاو شراب نش بچاو پروردگارہ شراب نش بچاو یہ جوانی کر پن رش یہ جوانی کر پن رش پروردگارہ راہی ہدایتس پر تھو راہی ہدایتس پر تھو نمن جوانن ہاو راہی ہدایت پروردگارہ یم تھو ہدایتس پر پروردگارہ یم کر استقامت ادا رب ثابت قدم تھو آج شکن نبر تیوت ماحول اصل مگر ژٕ چھُکھ بچاون وول یتھ پٲٹھۍ ژےٚ یوسف علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام بچوتھن ربن نم جوان بچاوُکھ پروردگارہ سانہِ جوانی کر پنٕنۍ رٲچھ سانہِ جوانی کر پنٕنۍ رٲچھ سانہِ جوانی کر پنٕنۍ رٲچھ پروردگارہ ٲخری وقت چھُے پروردگارہ اَسہِ آو ہیہُک بہار شرمدٲری ہُنٛد بہار پروردگارہ جوانن پنٕنۍ رٲچھ پروردگارِ عالمیٖنہ چانہ دربار سے کرن زار پار یم بے روزگار تو سوزک روزگار رب واریہ جوان سے بے روزگار کرک حلال روزی آتا حلال روزی کرک آتا پروردگارہ قرض دارن کر قرض ادائیگی پروردگارہ واریہ
یم بے جوڑ ژٕ کرُکھ نیک جوڑ عطا ژٕ کرُکھ نیک جوڑ عطا أڑۍ نوجوان پروردگارا نوجوانن تہِ نیک جوڑ عطا پروردگارا بالین کورین تہِ نیک جوڑ عطا یمن جوڑ چھِ عطا کٔرمٕتۍ ڈیٚکہٕ پوٗریر کرُکھ عطا ڈیٚکہٕ پوٗریر کرُکھ عطا یمن کورین وٲرۍوِس اندر سختی پروردگارا واریاہ کورِ واللہ واریاہ یمن وٲرۍوِس اندر سختی کٲنٛسے چھِنہٕ ہٮ۪کان بٲیِتھ واللہ پروردگارا تمن کر سہ سختی سہل تا آسان سہ سختی کرُکھ سہل تا آسان واریاہ کورِ مٲلۍ پریشان امہِ حال ژٕ کر تہنٛز پریشٲنی تہِ دوٗر سون یہِ دُنیا تہِ کر آباد ٲخرت تہِ کر آباد پننہِ ڈیرٕ کر سیر پانس ورٲے متھو کٲنٛسہِ محتاج یہِ موٚنگ تہِ کر قبوٗل یہِ منگنہٕ رُت تہِ کر قبوٗل پروردگارا واریاہو چھُ بوٚڑ لسٹ سوٗزمُت یمن چھِ اتھ معاملس اندر مشکلات یہ چھِ سمی جان جنگلات منڈی روزان 1,000 رۄپیہِ للبنات خٲطرٕ پروردگارا تھوس پننہِ دربار قبوٗل بیاکھ چھُ اتھ معاملس اندر سمی جان یہ تہِ سائمہ جان 300 رۄپیہِ محمد ابراہیم صٲب 200 رۄپیہِ محمد اقبال کاڑی پورہ پہ 500 رۄپیہِ تمنا بشیر ہرناگ پہ 200 رۄپیہِ پروردگارا سارنٕے مشکلات کر دوٗر پروردگارا دین و دنیا کر آباد پروردگار عالمین دعائے ہدایت خاطر اظہر احمد گور صٲب خورشید صٲب پروردگارا کرس دین و دنیا آباد پروردگارا یہنز خدمت تہِ تھو پننہِ دربار قبوٗل پروردگارا اس گزریمت پن صدر محترم مولانا غلام رسول ملک صٲب پروردگارا ژٕ کرو جنتس اندر جاے مولانا شوکت احمد شاہ شہید مولانا پروفیسر محمد رمضان شہید مولانا غلام نبی مبارکی باقی اسلافن سارنٕے کرو جنتس اندر جاے پروردگارا سارنٕے ہُنٛد سمن کر قبوٗل محترم مولانا چندرگیری صٲب محترم حبیب اللہ بابا صٲب غلام رسول قادری صٲب رب جنتس اندر کرُکھ جاے قبر کرُکھ پرنور لحد کرُکھ پرنور دوئی رکعت پتہ ییٚلہِ 2 رکعت پڑو ام پتہ گژھِ چند انشاءاللہ جامعہ مسجد حاضہ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کرو دین و دنیا آباد اور سلفیہ فاؤنڈیشن تہِ مشروع زیون پورٕ کٔشیٖرِ اندر خاص کر ضلع اسلام آبادس اندر واریاہ محنت کران یمن پر رٮ۪تہٕ چھُ پیوان 105 فیملی پکناونہِ پر رٮ۪تھ 105 فیملی بیٚیہِ چھُ واریاہ تِم یِم فایر وکٹمز گٔے یا یمن نہٕ مکان تمن مکانُک اتھ معاملس اندر انتظام یمن بے نکاح جوڑ پتہٕ چھِ کمزور تمن معاونت تو باقی معاملات چھو تُہۍ وٕچھان ڈائگنوزک سینٹر یا اتھ معاملس اندر ڈائلسس سینٹر اللہ تعالیٰ کرو دین و دنیا آباد یہ تھٲیزیو سلفیہ فاؤنڈیشن یاد پنُن زکات کٔرزیو حوالہ اللہ تعالیٰ کرو دین و دنیا آباد خٲر برکتس اندر کرو جاے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یُس یہِ عیٖد ہُنٛد معاملہٕ چھُ واریاہ چھِ تِم یِم واریاہ چھِ کمزوری اندر تمن تہِ کرناوہوکھ پانس سۭتۍ عیٖد انشاءاللہ کرناوہوکھ انشاءاللہ تمن چھُ فوڈ کٹ سوزن انشاءاللہ سُہ چھُ ڈسٹربیوٹ کرُن تمن اندر عیٖذ برونٛٹھٕے انشاءاللہ پنٕنۍ یُس تۄہہِ صدقے فطر تہِ گژھِ سُہ تہِ کٔرزیو جمع انشاءاللہ صدقے فطر تہِ کٔرزیو یِمنٕے حوالہٕ یِم واتناین پانے اگر تُہۍ نقد دِیِو یِم بناین تن فوڈ کٹ پانے یعنی یِم کرن تتھ اتھ معاملس اندر پتہٕ ہُتھ اندر پانے تبدیل یُس اسہِ آمُت چھُ اصلی وننہٕ تُہۍ دِیِو جنس تُہۍ اگر اورٕ نقد دِیِو جنس بناونس یِم پانے انشاءاللہ تُہۍ کٔرزیو یِمن حوالہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِو آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ پنُن مولوی صٲب محترم مبشر صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن تہِ دین و دنیا آباد یِمن تہِ کٔرِنۍ پنٕنۍ رٲچھ پروردگار اللہ تعالیٰ تھٲینکھ حفظ و امانس اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ